أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تم كوني نعماما نانجري رما آتاو دنگرانو أرو آقولا لقو تنغانا نانيوغو من دا يغرما واسكه من تم كوني واتني يا ربي أرنا قيرنا وسكه من تن دا يا ربي أرنا سكه من تن كندا أرنا سكه من تن قانو أرنا سكه من تن ستوري يا ربي أرنا سكه من تن براند إسلام عونكما أرنا فاتن إسلام عونكما يا ربي أرنا suka humanten wundi islama on kama ya rabbi arno suka humanten kilmal garin la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kallin atin an kinyo suka humanten da ya rabbi anno nyalen kota onyalen kota na kenya ofat kota na ya rabbi sarungo wunu oymen kota be kinani oymen nyalen tenni ti Allah gemal maun anna kenya oro islamin suka humantenda ya rabbi anno lagaranya jannatul firdausinga ya rabbi anno suka humantenda lagaranya jannatul firdausinga anna kenya ti farin purmat qudum barkin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O maremu Allah haren ne mano kisenga kama birambe aro agatla gundale maun iri kama na ken qusui asage aw kamana yankayen kuma se Allah harenti neman no kisenga kama atike sagante iri kama ngari aw kamana salli ikama aw kamana salatu nya ikama ima ira mahatime ma aw kamana salatu nya ikama kemren Allah hare neman no kisenga kama ra sage njopa aw kamana hijabunun bogo aw kamana hijabunun dangi koma ga sage mobe aw kamana sage ke more hijabu khoru beno agar dangi asaga ndingo kamana dangi sui mahare agorni sidratil muntaha wadni keberate qem pam fanyite ora ko yinanti serbe nun da buro larasi banga do kamunga na yanka kungo kempene noy serbe no kana da buro nguyenga nan setu kun kana kempene noy kenya sababu ne diken no qura ti sidratil muntaha kemira qur'anan da ken no kwako nanti kembe hay ti sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ti ken no khuy tagin arjannanka kennan noy kemira non khani dingirai senna jibril alayhi salam aplasini noy kemira Allah hare neman no kisenga kama aga sage idiyante jibril ga sigin no khunnebe asagante ari jibril siki ken no khune alayhi salam aranya mahar tandonga bane kahai dokane na sababunya asigira ke har tandonga bane agana kahai na nero kane noro ngabini ken sabuni jibril ta Allah har nan ti wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ti sirasunta gilo ku malika nuri maganta sigi dingra yawanda ken tuinde gani Allah garan no kube koyanga nanti yera nan placinga kembrenga Allah ta ken dangini ti hari sibire bane haqi ken sabuna Allah harin sage nali jibril ni siki isgira ke ken no qusui jibril yanga sawala haringa akusa ga giri do Allah harin batena ambraze ara Allah harin agirnan sigi ara Allah harin ambraze ara kunyi ati bismillah ya tagahonun kama kana tagahonun kama kana kenan bismillah ara Allah haren tintondi dui na ambraze kemira kidanan da Allah harenda ati ya Muhammad ati mani hoyneni an kama gara kenkinanga an kama ranku wara mani kinanga
Allah hare nema no kisenga kama ala jibril jabe ati kama ara fasamunta ukiniya ken kore gani ati kama rasulun ta unyira ken surun ta kore gani kama ri wurgi nan ke darajanu kun darajanu koren mosil kinga ya watu be jibril ti Allah harenda ati kera tu hanka kama nanti angenya ni Allah ta honsu hokorenga ati kera tu hanka kama nanti angenya kanun dengo kata Allah dina ta honsu ko mantenga na sawu nyambaga kiyen place be ta ho madumi kiyen kenga hina nan samanka ne kinga ya watu be Allah ra jibril nyamari nanti anariga tikitenga undiga arjana koyai kenno qosui jibrilu alayhi salam ara Allah harele atikitenga arjana kille ura kelliga ura arjana killeliga yo kamana ndiga mahari iga worni kiye arjana ro rakenga Allah haranti nemano kisenga kama ati birambe wa kiye arjana ro rakenga ati ira malika wari ke malika ataga mon khoren mosiri ataga mon khoreni kenan ya halle malika ke awari yare ke mosiren yagalini a haram pareni ayagala qem param pareni amma anye tenteni tirame gile hariri nyiramua kenan ya langra wari bani amun yagalini na sabunya ahatenga santinga kama kurengo kama nan kumukumi baka ayagendi ayaga laqay quraymo kuma kumi bakar norma awar mo sere nyagalini ni aw sere haqaren tawni ay metaga mo khoreni ahram bareni alla renti nemano kisinga kama irani ata gonde mo sesiri gili noron sesindi ata gonde mo sesiberi ken sesi dawar ndemo ti noroyen ay me hate ma nyetente mo ti iramu benu ngane hariri nyiramu hariri yaga miselu yaga brate ama nyetente mo ti kenga ya wati be iketi jibril dangane tiyali ken koy kenya bana jibril ti kya hay arjanna bahilengumenga arjanna agar digenya hake kembere arjanna bahilemena kya ma serbe gane rono arjanna go ordun kinni kya wala khimwinan kane an worno kembere kenga ya wati be Allah haranti iketi ntoy ira salamu rakama kenya bana Allah renti ta girnan sigi na munye ni ke salamun jabi ni ambraze ari ambraza nyalitiya ati idangani ti bere wati nabiyime begani nogolon kullenga bere wati nabiyime begani nabiyime honnan sire kembra jibril ta dangani ti kya hayke to gonyani ridwan kya to gonyani ridwan arjana bahilengume kenno ko su jibril khaneto ridwanura nandi aywa kiya hay rahmanun tunkan kananya hayke habibur rahman kenya hayke wadni himira habibur rahman ti kenya hayke kemire ngati Allah ranya mari nanti anna arjana riati kitan ana arjana no kumisunda no kubratu arjana bolontongu anna suka manten koyai Allah gara himbe taga na wara ime kana ime takinu ko arjanare anna ken koy Allah gara himbe taga na wara amman to nun ka hanakane anna ken koy ala kulli hali anna lote arjana no ni aljanna bangin su koy kin ya wati be a kusa ga nyali Allah ranti tarike riga tikitenga aririga tikitenga ken no kusu ala aljanna rakhinwi Allah ranti garo arjanare itanga sawa arjanna no ni tira arjanna nguyen kote ira nguyen kote ni gorkhule arjanna nguyen kote tira ni ken gorkhule akhulu khulu akhoy gorkhule atikenna ni hale arjanna kochi misanu benugo nguyen kama kochi benugo akama ira kenyi ira kun kochuni lulu aro marjanu aro misku ira kochi lulu aro marjami kenan ale sankulu benuga kama ira ya sankulu ni misku be akasango sororono kenan ale ira yitu benu nyandemo nari yitu benu gawari yiti misanu benu gawari ira ni kunni za'farani kunyitu kunda warndemo ti za'faranu ira ni arjana bili akamu kenin laresi yayi
al arshu ken arjanna kamuwa kemira keganya watiwe a arere atiki denga uyare arjanari atira etazinu wale arjanari kungilu gilu etazinu ko aygono khoy kamun sane mo gilendi aygonu ingilanta me hono gileni hono ken qaro kamuna kenna ngale ira yitu ngare arjanari yitu benu lemuntengani ira yite modeli yitire me modelin suwari namasanu lemburbanu ala kulli hali yitu benu go dunare o gawitu ira kenno nen gabe ngara arjanari ira yitu qahana warari imaddo mina kumme war dunare kenna ngale ira nyelungu gonu warari nyelungu benu ikate katengani itaga mom paramparengani kenna ngale ira dabanu wari arjanna na omponi kunda wanu iwono na harmare munya yaar qura kuma tage qurusinde kanema qome arjana dawa qurse entari gine joge entari ken sawra kunda wanu kun khoni nyante wono na harmare munya yaar qura atira ken gabe ngara arjana ri kenna ngale atira nyelungu ngari yelungu nonu am modelun suira suwari irani arjana yiti daru darbane gane gorkhulenga darbanu yana kanya darbane gane kanya darbanu yana gorkhulenga ira arjana yiti darun so ndengo mere kede amma yiti nden ayiti lemu kun gabe ne yiti lemen nonen suka humante kenan yale Allah harenti ne manu kisin kama hadisari wadi himira hadisa qudusi ya hadisa berga yiro Allah imena ne jibril takentakeni Allah harenti ne manu kisin ama ti allara hosaw ikomunda arjanari himbe mala yasma'u himbe taroma domina amwihina akbare anga maro aljanna Allah ndake mangutuna di tarora akbare muhina kemrenga ira mankayu mugu arjanari kum mankayu amadum kumme muku fe anga maro aljanna ndake mankay Allah nda detail kenna ira nyale wara arjana raru hata wase ken nyale amado mitolini hata ganke sonno men hina nan tanna ken wala ati arjana amma yete mo aro apar mo ti himbe go ma duna tiken ko ni hew ken ishara nyay doro pour que on kata honne tunari dunare angana kanda war mo na manyete mo ti kembi de harbani aljanna khallemure kembi de harbani aljanna khallemure kembi Allah hare ne manu kisse magara ki hadisa timani alquran ay wonya na ay min qurati qamo adi fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati aynin jazaan bima kanu ya'malun ati nyongi ntatu in honga igra himbe foni adanga ngili ya min qurrati aynin ati keni tugaro ay adangani ti honga igra kengoli kemela ana aljanna kitana ti gollen sababu ya kemela gollen yimenta aljanna kitana Allah arenti hilla qarinne mando kisenga kama ati kala hunche ngana kitene kala hunche kengana yere nan kengana tlanga nan yere sele ken kenuram pakine tigana kenkina aljanna ri ti kenan paso dunai ari norho kenan paso dunai aro himbe go dunari kenna ngala ti hari jani an pay dawa baba na ti jani be dawa khata jani ti ken sauran pakhine yana ken gina arjanari ti kenan paso dunai aro himbe go dunari duna ari nor ho kenan paso kenna ngala Allah hare ne manu kisenga kama sahaba nun da tinne ti kemira ti taga honu ira taga honu taga baka mani taga honu la sidin mani Allah hare ne manu kisama arjabun kini ati taga honu la sidi kembu jinyari taga honsu ko manten tage nan bu jinyari kemira sahabanu saga la ran tirni hilla khari ati kemira aljanna tage baka maniri aljanna ay tazinugu atage baka maniri Allah haranti ne manu kisama ati aljanna atuha ken goro kulle aro kangi arjana itazunu ko atu han gor khuleno kangi yana to halimane gor khulenga yoto halimbane yana kangi kemre goddore berno iro mena pour que on america
tige adore atagani dore qomi walma sima himenu qoma go famni mobe sima walma dore to hanu mena don kenni misku be akasango baka akoce arjana kamiran koce kenni lulu aro ya khutunye asan kulle kenni za'faranu Allah aranti ne manu kisin akama ati sirbe ganaro arjana a kin kamane kin ne mai nasare annan ne man yarsa duna ilen kare su ho an kafa ne man wa kamanin tabaka arjana abada an garo arjana bane an ta baka bage to kun tari wannan ne man yarsa wa kamanin ta kalla abada kallen tanu Allah aranti ati wala yufna shababuhum kemra ihon nan kayawo kentanye mene ihon nan kayawo ntanye mene kemre na kangai untaqasuno angaro aljana untaqasuno qasay ngoro kangai kenni kiyamba ki aro kiyan kenne kenya wasiran qasoni ilen kare daru diga khumani kenta arjana paza qur'ananti nandi arjana dungo tunta kiyewali walma sirahun dangi haqe wanda ken qawali la yarawna fiha shamsan wala zamharira wanda ke wali walma sirahun dangi haqe wanda ken qahana wali kembrenga Allah arenti nema no kisinga ma serbe gana aljanna tiyen kamanen nema na sare annan nema yar ya rabbi arna ne wondi o suka mantenda ti aljanna dungo yira mu benu gawiya yira mu kunta qasonore qaso inar qangai awro megaye aljanna ngon kote ken gorkhulle kembira megay mentano imega qobentano imega anta futini me dugga angara aljanna khoni nogondi anyira mu kunta meganere anyira munta megane ala arenti nemano kisenga kama kenan yale Allah arenda koyi nemano kisenga kama nanti arjana tillaqu segi yawo arjana illaqu segi kullaqu segi ati laqay go wono go ken laqay khili ti arrayan babu rayan adi ken laqay bi hay ken laqay qarqarantai na sawunya ala rengra ko enen di laqu segi wa arjana qallaqi bane wono ara ken utiti to na ken qarqare wadi kana babu rayan ati ken laqay bi hay ati ken mantonu serebenu go sumunu himenu gollengan sumenga tikella kay qere ndengo kunyara sumanu serebenu songa son farda songa so wa suka manten sumun kiyani fardan sumenga kenna ngale wonna hilan sumen gabe nyana kenna hilan sumun khangai anga ine songa na dangi salitunan kaso kingani bute bito tumin sumenga wodi kena tina songa rakille ken bito tumin sume gili shawalan kaso ni wo kenyana kenna ngi hale sume be gotto gini kenga ken arafa sumenga kenga ni salukoren kaso bito kabia hono kenyana kenna ngi hale salukoren kaso gilagana sigina ngira ko ta hananga ndawra ma bito kabundi hono kenso sumunu kenna ngala qasane ken ashura nan sama kane bitobane aro qasanen ko tanyime ken bito kabuni ar bito tamuni kiwo ken sumunu kenna ngala qasosu yo bito sike sumunu Allah arenda ko ene manu kisinga kamana disere su ango bito sike sumunu qasosu akoy ango kamana duna watin susumu pasangara bito sigi sumu bito bane sogeme bito tami angana bito sigi sumu kasoni awnyana qomi angara ken kaso susumu kemrenga angana sumu kaso bego tokina awnyana ko angara ken su kasumu kemre Allah harande serbe na toki kenga ko kingo kamana yiwaten su ko manten sumu kenna ngale wotlanana hono no kun qahanawo lahul maqasunu qasunu benu gani ash-shahrul haram kene la horman qasonwa hono kun susumun kwa sume nchen koten mosri kemre ngati laqe be hayno woter rayanu kemra serebenu sumenga ngaba
karen kare ya ma ti kunya worno do kellaqe sirebenu sumenga ngaba kungono ro babur rayan kembre ngalla kunkutu asuro i martabani sallanu lo rakhimun himenu sallenga ngaba himenu sadaqati ndenga ngaba ala kulli hali ambate ngana jitero tatebe kembre ngangono ro kellaqe ayin honono kun sallenya ngaba honono kun sadaqatin bakenya ngaba honono kun sumenya ngaba honono na suron tawnya sirno mena nan tire na sirin kun gonda bari kembre ala kulli hali sirebe ambate ngana qotoro bange be amono ro kellakhe bo kellakhe Allah ala ke kare la kuno mena nanti ke hay sirebe no sumenga ngaba kembre na tukunyo no ro kellakhe kinani babu rayani Allah arenda ko inema no kisenga ma nanti aljanna atilla kay go wono kella kay ira kenta kay ke mantonu ne ke mantonu nyaworno kella kay kena kalla kay atikella kay addaroe kenni sigume be sembentengani ago internet sobe kembito sig internet sigume be asim pakani internet sobe kembrenga kembito sig internet la ke daroe taw geme kenyi kembra tike mantonu yonoro kella kay kembra ati mantonu kuronte do lakeke tima iwome korono anga ini kungu disene me jamanga bo moburuma kena mani koyni kewa koyni nanti Allah hare mantonu himbe ga wono aljana Allah hare mantonu kinyanga ba mosiri na sawunya kera khebe hay ke khoren mosiri sigumem bito sikinterne sigume be go terne mosiri anga tana ke misali mutu sigume be go terne kingo kame kilo terne kiendi anta ya amure hoy bo kembra kembito sig interne kembito hole mane Allah aranti kem mantonu lonte igabo mawruma tima ikungu disene me kinga ko ni nanti Allah aran mantonu himbe go no arjana kinga ben mosir ya rabbi arno kahiya or islami su ko mande kennan halle Allah aranda koy nemano kisenga kama nandi kera khebe hay agati iwo me lere ke manan pitin nanti aw me lere don ay kyo jaman gabe nya koyni ala ranti ike wa giki nanti arjana dungonu serebenu go an qaba nalo arjana angana tagandi na sara nu sikiya kembre ngate sara nu hilli ike wa giki nanti kensu ko mandengo baka ike mantonundi kemre na mantonun kutu kungo kapa sara baneni Allah ranti ko kegiki Allah ran kana ho gigi agana ho miri nanti kengo nyana Allah kenya nara pasa Allah rako nanti iwa kunu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda nanti annabi wan kunu manga tandunge kemre Allah ran kati kewa giki nanti aljanna dungonu anga no tagandi niya groupe nu sikiya kemba groupe nu pilisu kenna mbuye ken mantonni iko kengeki kemra ya rabbi ala aringa tiwagi ke kengureni alla wa nyanara ya rabbi arna nya adangani arno kahiya sirebe no gorna no kahiya kenna ngala alla haranti nema do kisenga kama ati arjana dare ati alla haranti nema do kisenga kama ati arjana ati daraja kame daraja kenya arjana ri kame daraja a misali komo ga famu mo yanati kame etazi ka etazi be na arduna khalugun tabana daraja anga yi daraja bane ujinen jate etazi lo walikendi daraja bane ujinen jate etazi lo walikendi ala renti ti kame daraja ti kenya arjana noni kame daraja ti kenya na arjana noni kembre nga ti daraja bane no bane na ti kyon hoyi kamu karagi sine ternde komi kamu no nguyena ngilo empake daraja bane na nikenga arjana noni serun kuyenta bana ho kuyen so kitene daraja bane noni anda kenyi menyi mana honro daraja bane timanten kitana honro daraja nu hili kitana honro siko kitana hoy mero ma kame daraja ke ho asu kitana
kembrenga daraja bane hokku yenyimero baka daraja bane nondi anta nyimana imi wara ko yana daraja bane awara wujinin jato etazi kamuna nguyana ana tana ken etazi ken etazi giligilen kembangare kembrenga kenwo geme daraja bane ken kame kenyo arjana noni kenyo arjana noni ala renda ko ne manu kisa bananta su hukamranke kenni jannatul firdaus wadi aljannan kabira al firdaus kena suka mukamuni kembrenga Allah harenyi me arjannan kannan noye Allah harenyi me arjannan kannan noye firdaus ge kena suka mukamun kalle ya rabbi arna onya firdausul lanwa kena sabuni serebe no gorno firdaus ni kunni Allah harenyi me arhime no Allah haren ta'allima undi kunya gorno firdaus ni kembra Allah arenda koyi nanti asuho kamu keni firdausi jannatul firdaus kembra serebe no gara gol khor nya salama woni dina keri kumpo gabe ay worno firdausi ni na sawunya gajange go islama on gajange hana kiyani badri gajange sorotami aro nagato kunyan sedin purawo silaminum bangiya bo sorotami on nagato ke lemine go ware ke lemine abba nani imama birambe khibarenga kiyen nanti lemine ke ta serin purawo make abute na kanya kenno ko so girna da kata Allah hare ati Allah hare himbe nge bute muralle meke awmina aw arjanariwa ana arjanaro kanno kenno ko sala arenti alle meke taw arjanari wa arjanari kunu ngahere aw ma firdausi yan non aw ma firdausi non kemra kinga ko wato ya rike ti tago non ko ni ibute mure ti ibute mure kemra kinga ko ni nan di shedin puru badir serum puru kuna firdausi non yere aro serum purun kutu ya rabbi arno ya firdausul lanwa kembrenga alla arenti arjanan kabe go asuka mundi kenni firdausi ne kenna alla arenti ne mano kisinga kama nan di serebe angane alla nyaga na arjanai tana Allah nyaga firdausi ne anna Allah nyaga jannatul firdausi ne kiyan sabuni oy me larande o masalanu de honotini ti hari ke goninda arjana ro rakayanga na robani akko bin sirahu ti hari kenda kengita ti kengike baka ike gollo arjanata hono kengoni amba ga ko bin sirahu be go kenta amba kare Allah haren to gane Allah nyaga na to na Allah nyaga firdausi ne pase ya kenyan honsu taga wo honsu ko man den sena kenyara wa na Allah nyaga Allah nya ho gabe gabe ne ma Allah nya hotu na ngare na sawnya serebe go Allah nyaga na kenga man ya hille Allah ra dina serebe go kuruna nan ta Allah nyaga kembirenga wana Allah nyaga na firdausin nundi or islami sirran su ko man dina ya rabbi kenna ngi halle firdaus ke kiyani jannatul firdaus a'la Allah randa ko yin ta kenya o asuka muni kenna ya Allah randa ko yin nanti lambu nagati kenwo firdausin di ken lambu kulla sirin wa firdausin di jillambe aro qati qaylambe qati qaybe aya an kullen aro dilo lambe wala ti dilo aro dina dilo kenta banare aljanna dilo nya hini kel lambe aro yage lambe kullambu naati kuwo besu arjanna kandi anga yini besu serebe angaro arjanna khoni kare entari kel lambu naato dangi don a arjanna kanga besu mana kedi nanti kimbe gollen darajan khore ni himbe darajan khore he kullambu naato dangi do arjanna kansui ka illa sidi kenna firdausin yare kenna Allah harin me arjannan kan illa sidi nan noy ka yodangi ni arjannan kan suri kullam bunati qur'ana la kullam bunati ma ankutu musiri wa hagara dlobe koni kembere nga arjanna dlo anta sere wala bataran kanne kone wa anta sere dir darani yagen kana sene ko nanti tulle wa na yagen sauna ayi arjanna yage in karkarantenya ni na dabari akanne ma kembra akatin kahana aseneni akulleni kembra arjana qalu himena hawa ma duna de kun misali ne dro kun arjana qalun ta banare duna qalu misali purge wonka ta honu tunu ala arenda ko nanti ora duna qalgen honne arjana qallen to hoggabe gabe war janari taro makemu ya makinari wa kema toli sonnomeri kembra ku hay tago manchunye purge gawi itunu mobe kembra ken lambe kemo dangini do arjannan kan sura khayan kennan hale Allah harenga atinga ne manu kisenga kama lemne go no adomi a suron tawnya Allah harenda
agara suron dawo nya Allah arenda Allah arenti tele aw mani munda ina kenyara ati ke Allah arenta ulama ina kenya munda aljanna di Allah arenti tan hotana ko ati ayi tike na kenya munda kemira Allah arenti ani dema ti suyude ngawenga tani dema ti suyude ngawenga sahaba be gara diga me ko ni kenti gilla Allah arendo ke diga me hale ikuma yiwo ke war few aganta gole su anga ina usalina aganta gole su anga ina usalina bokewo mani ko ni kiwa ko ina ndi keyigo ke ni firdausin ta anu yigo noy na sababunya Allah hare ne manu kisin aka ma kin arjannan kan na firdausin yari bo akati kewo Allah haren ta ulama yo kinya munda Allah haren kati ani de mati sujude ngawenga kemira ken isharatu ne ken korone kiwa ko ni nan di seresu anga ne firdausin munda sallen gaboni farran sallen palle nahilan sallen gaboni mosiri farran sallen palle nahilan sallen gaboni mosiri kemrenga ken koronde nanti firdausi sirbenu gornari ikamanu isallun gabuni parce Allah are mati andiga jihadi amma ta sumu atani de mati sujude ngabenga sabanu kara koy nanti kediga medanga halle ikuma iwo ke war few aganta gole su anga ina usalina kemrenga firdausi Allah arenda ko yanda Kenya wo arjannan kansu kamuni wala aranyime arjannan kanan noy Allah arenda ko hila kar nanti ogone Allah nyaga arjannan kai wona Allah nyaga firdausi ya rabbi annan ne woni oro islami suka mandena Allah arenta na ko ne mano kisenga kama nanti arjana tillinu wono arjana wa furshin marfu'at tillinu wono arjana kullinu igiligileni lenu ko gilwe ta khoy nangire kamu unguyeni nandiga kamuni igilwe ka serebe ganai munana seta kama like bitonya wa am biton pini akusaga yanka nange muta annivo nga on saka kama ana saka kama da asagene tanga kenanga hale ti linu benugo arjanari kullinu yure wutindeni igiligileni mumina arjana dunge aga na la murtuorno iwo setel like kama bitonya wa yana bitoke pidol like o yangana aw saka like kama like o sigene tay Allah arenti ne manu kisenya kama tilike gilo khoy kamunu nguyena Qur'ana na ken wati wa furushin marfu'a tilino kumure wutunde gani taw iwure wutunde ni kenanga ala Allah hare ne manu kisenya kama ati etazino arjanare etazi ghurafu ngure khanga etazi kama ni sini me kama premier deuxième troisième quatrième nande awara ma kempa biya garanta jatene ala arenti te etazi gilu go arjanari te arjana dunkon kutungo kumpaini komi sanu mo komi dunari o hay o yongulangro tuna sanu ko hay oro kamuna mobe ko etazi no gilene ke mori kembere na etazi nuku manyeten gabe ngari waralla khungo wurnu I worrani lambu ku nagati kadi khayl lambe jil lambe dlo lambe yage lambe wo wurnu etazunu ku worrani ti arjana dungongi hayno qomi sanu ko hay oro kamuna amobe arjana dungonyi wonu ngi hayni ke mori kiyanya wati be sahaba nunti tike woni ni nabi nyimundo qiharul lorani kenno ko sala arenti ati ay kuiti nabi yumuro ray kuiti qiharu ray ti ku hay ti kena lillazina amanu billahi wa rasuli kena serara serbenu ga tumuniti allai aro alla qihari himenu ga tumuniti allai aro alla qihari ti ke tazgiligulu na kunyara kembra ishara yugo were hunaka isharatun Allah renda ko inema no kisenga kama nandi serebenu go qur'anan durusini Allah gara qur'anan durse serebenu warjaga qur'anan dursenga walma Allah rangar jaga qur'anan tanen dursenga walma haranga na hizbi bana dursi walma haranda sura bana dursi qur'anani ala kulli halana ya dursen goni alqiyama ko danga naro arjana kembere wotini annan qur'ana ke qara an qur'ana ya qarna qur'ana harafu bane su kiwonyana etazibane qur'ana harafu bane su kiwonyana etazibane kembrenga andur sengana qembe no khube an etazingo qembe no agane serebera qur'ana su ko manden durusi kembrenga kun etazingi ligilu
arjana dungo kubenu ma qur'an dursi wo kune ta zunum payne kamunu khomi sanu mo angara sora hakabe durusi arjana ngilwe ay ta zingilo kembene kinga ane serbera sora bana durusi bo himera sora no hile durusi anga ine ken ta zinan gilanken kallenga serbera hijiwen durusi anga ine ken ga ta zinan gilabana ka kallenga ala kulli hali nan ga wara masrbera qur'an durusi kembra ti o ganaro arjana Allah wutin qur'an durusa no ina qur'an qara igna qur'an qara qur'an harafusu kewnyana martaba kewnya daraja aw signati kinga ma qur'an qara ni kembe no kube kembe nga ayata zimo kembe no kembe ana qur'an durse no ndi oro islam nus ko mandena kenna nyale ali yana kediga merga baka Allah haringa ali yana lagami baka Allah haringa ata Allah hare ne manu kisenga ma ati etazino arjanari etazino go giligilu wa kenna ngale etazinuku angi no ngali nan to selanga ivermayni angi no ngali nan selanga kembra tuku etazinu manyete modelin suwari kembra ati sabana ra kuni sabanu bin ali yan kamana digameke lami baka Allah harima ati sabanu kuti tiku etazinu na kura ali ya kuma digameke ko ati kega ko watibe ati gupurunga arabu yugo girnan sigi gupurunga arabu yugo girnan sigi ata larenda tikemira tele keta zambagala kebe mangutu kulu tele ken ko khalle kollo no kera al khama kota ala renda gupurunga arabu ke jabi ati jukunu nagati wono kungana sereberi kunyorno keta ziri hana serebe go diga lingen ko ni serunda diga linge anga ina ta diga mbure sang ni serunga dinga lingi konana tiken orno keta ziri aro serebe ago serunyi gandini ago serunyi gani hatu suwana yigana ya sorno serunga yigana hatu suwa yigana ya sorno serunga yigana tiken ga mane orno keta ziri aro serebe sumen ga bengani serebe daima na sume ken ga mane ka hana orno aro serebe go salini wurondi kembrenga nayi serunga kengane wuron kasonte banga ina ken gili aw nahilan salin kembere na tiku soro nagati kuwa lono keta zili etazibi Allah haren bagara maangutu kulu gubrunga arabu ke angirna skin Allah haren tirni tel kollo no keta zili Allah haren kitenanti sirebe agodi galingen ko ni seruna aro sirebe go serunyi gani aro sirebe sumenga bengani aro sirebe go salini uroni na serunto khangane kembere na tiken kun kamanu yorno keta zili kembere kubane mane sunu juku qorunyi o suko mandena o hakare to kundi ona ma wodu domni diga muri konenga diga kache kone o ma wodu domnai kembrenga ali rake hilla baka lare ma ne mando kisenga ma kennanga hale abi huraira radiyallahu anhu kote na kendo sa'id ibn musayyib naro kento terne domi na samu ya ken karleman yayi sa'id ibn musayyib akeni tabina yi akema Allah arenga de qara sahaban wari aken qara abi hurairah ta ma musir sa'id ibn musayyib ken to ngana ko bane to anu ngatu akhana ni to ana qor ay kemrenga ay ara abi hurairah ta terne domi abi hurairah ta ti sa'id ibn musayyib ra ti yel Allah ga nangiran ken ka mame aljanna sa'ali kemrenga sa'id ibn musayyib ra ali abi hurairah ta tirni tikemra tele sa'ango arjanarwa abi hurairah ti na'am ati sa'ango arjanari ti arjanna sa'a ta worno juma su tabane mana arno koeno na arno juma ngotaye juma su sa'ango orno qasa be gani yo kenta gagenari wa gaganenta yanari wa qobe khananta yanari sa'a kena qamo anga ine arjana dungo be subi kara serenta bakati wala serekara kembrenga ke sa arjana dungon so menyinere be so menyinere abi hurata ti kembrenga ti wana mey sa keri ti tawra nunya dawarnteni be suri tawra hono kalenda warntemo mi sesin dawari kingane tawra nga woti mimbari kembrenga hono kalenda warntemo ti lulu nga hono kalenda warntemo ti marjanu nga hono kalenda warntemo ti yaqut dumenga hono kalenda warntemo ti zabarjad nga
kembrenga ti alla harenti ti himbe go asuka mante ngorandi ti ken kamanen kalenda wante ngoti senkulle misku asenkulima aro ambari misku ndo ambari asenkulima dongo ken kamanen kalenda wante ngoti ti ken asuka mante horange keme wota gunu alla worni besu sehele mawo besu woni alla wari ke dingirai ti kembrenga tawnyana ndawon poy wa no khuy awnyana ndawon poy wa no khuy kiga ko watibe Sa'id ibn Musayyib Arabi Hurairah tindi tier kembrenga telo kamangaliwa Abi Hurairah ti alla harenga diameke konikira ike kahnara alla harentini ti kembrenga tieli o kamangali arjanarwa ta alla harenti na'am tieli wurondi qasongale o melligini kendwa tielo o melligini qasongale ndwa kembra to ganda melligini qasongale ni mobe arjanari onda melligini alla kahana walendi kemori alla widu koini arjana dungonga tanyana na gompoy wadno koy kembra tawra nun da war ndeni besuri martaba besuri place besunda tawra nga watibe kembra alla o jama kesuri abane sugunda le maun ne bane ndasera aro bane so masalana na ibane ndasera besu ma arike bana kamana masala aso konyana wati bane kembrenga alla watini komena ati an kome an ayini dunare angara gollu benya anyi mego ya unutiya ayini alla rejunu munya ha ora ko ina kaso nanti al ghafur ngureni sutura nana sutura ndentunga sutura nena kanga anwo junubu nyana alla wa ya hana wa ta saga nan taruni wadi kera ghafuru kembrenga ina ngena junubu ni wonunya alla riyaha alqama khurena maharanti ndaime kembrenga arjanari alla warnu kunyu wonu antin kunyu wonu at karsa a ke kota ina anto dunari yela makenya wa akosa ampa karinya kandi angolu burei wori ana kengo angi mo ya wona muso ina wati a nkama kembrenga ma ya henge mawa alla watni nge ya hamma nge hinenga yurbe ankama kenya sababu nan kinya ire aninge o kamanan sehe kinni nge hinenga yurbe ankama kenya sabu nan kere a kembrenga harmaro yima tunu nan ti tijja alla hinni ke niro na arjanna kembele golle makita kembra alla harmaro mun suko mante alla niro na arjanna ti me hinne kembele gollembe golle ke yana sababu nye angan se konyana angan se konya kembrenga alla gana tunan tan se konya aw hinna nanga nalo na arjanna kembala ngolle kenta arjanna kitana angolle kenta arjanna kitana arjana royin sababu ni golle ka golle nyimenta arjana kitana kenya ni wote alla marsandisi tara khin qotende kemra kenya sababu na alqama qurendi ilo yugo worni kenyugo ala alla batu haqiqa nyima alla batu musri alla batana quran alla kanana quran ira golle mpese golle sire ala golle buran jita musri kemra alla yugo ketirne ti kemra ti angenda arjana kita tangolle kaywa makamwa iwo kyote tigera arjanna kita ti golle kena watibe alla watini aya umpili igara ya umpili bekinai nema biha ya umpili di hainde be yana ken nema tina kempa khe aro agolle ke na kumpese ken no gusigana aya ken nema no golle ke pese ya bana yimen nema kin huna golle kemira alla wate tunda sare imben kena ya bana wate nkama nda arjana kita tangi Allah hinne nda arjana kita tangi Allah hinne kina Allah watin uran sage unda ro nda arjana kemere wora ro nda arjana bakiya sabu ne arjana dungo kuiro Allah kamana masala Allah iha qarinya kanini golun wondi dunarere kinga ne watibe birambe sehle ma o kenda nyime ya ala igane munan sage kembere nga kenno qusui table go qusali jelele imendi ken tabule kenta jiyan kandini re kenna parfeji aw kenya yankadini ka kem parfait kenta mura wala sire parfait kenta mura wala sire ko mi duna parfait ngana gawa mura ngala nga mobe arjana kalenda ke more kembra kenta bule jiwa kusa ya to parfait jiwa kusa yankani sufufu kembra wo kasa muku ken kasa iuche ga madomina kasa be memu wo kenya muku kendi ken kasa worniya kengana ya watbe harampare hange wo wikata ken ho kapa harampare nga kingana ya wati be anga yini usagante nokutana wono yokenga be gabenya wono na sawunya ira ko yinanta aljanari juma su yoki kurma nyaw baka juma su yoki modeli wo baka himbe ganta aljanari himbe mega maino yo yoke modernize ne na debloquer juma su
aw nyana ke mori kemra ken marsandi sunu malika nu yo tawna imene kemre nga anda ngede woti hoti liro ere yo kebe gana linganda an awtunu an tagga gina aw kuinanga yo ki model be gana linganda an kimutunu damba te nan diatai an tagga gina ngare aw kuinanga kemre nga juma su yo ki model kurma yo baka komi himbe meganta arjana nan kaso juma su model kurma ngo baka kenana ya wati be iwo sagene nan diga idde mayandi ken kawa ne yagarun ka diga gundalle ma oke na yi kunta ken sira ay yagarin da yugo isuka manden do Allah hesene iwo sene iwo masalan kema yana sai wora yagarun yi kane kema yagarun ani warbane yagarun wati ti am paramparo in yagarin wure dina tahane dawla be hayanga tahana keme mayangare kemra yugun kanote yagarun da kemra angun kana harampare be hay angun kana oguga en bakaira amay kunure dawla amay kunure kemrenga yuko de togo giri o kama ngundalle ma wasiza ti Kenya haigara harambara inkino Kenya haigara dawla inkino yaron kana wote hakaza o mera kemme wonya galini kemrenga keni ishara ya ina koina de juma su ho kapa arjana dungo harambarenga juma su ho kapa inne manga juma su yoki kurma baka arjana himbe mega mayadi juma su yoki kurma wa baka himbe mega mayadi kembrenga abi hurera arake koni Sa'id bin Musaybura nanti aljanna saga yeli alla gana ikira ken kawma aljanna saga o mi wa duwa nyana arno rasulami suko manten kawma me aljanna saga yeli kotai o gana ken masalambu ni arno to aljanna saga nanti dunari onyi ke sehengo ni situnun kama ya rabbi arna kenya o rasulami suko mantenda kembra ali qahana diga mewono Ali bin Abi Talib karramallahu wajha ken ka riwaya wono nanti Allah harenti ne mano kisenga kama nanti Ali kana diga me wono karramallahu wajha ken da ko nanti Allah harenti ne mano kisenga kama ti arjanna saga ta worno jumasu ti saga be gani ko be ntanya na ri gaga ne ntanya na ri ti maganta sauranu aga ne saga keri an gani an yi mai gana ya munan saura na ya saura be an yana kenye haram pare ndigere be gana linganda a wani yana kenye an gani munan parambaro na digere be an ba kenno kusu ken wani yana da ta arjana dungo gana meyino an yi mai hawali an wa yiramu wala yi ma tunan dike wanka ne ka nan to kamana hai Allah kusa gara nya hoyi wani wala yi mai an ta ken mai wallai an hoyi wani wali kira ken mai tanga kena ya bane an atu nanti hoan kinga kentai hoa kenga kentanga na sawnya sure na maran sunmen na sawnya arjana sure entari bo serunga golenta bana daraja unta bana ka ken su ko mante alla rasrun ka ba unta sugu pasangi ngana serbe wala ngana nyari angana hay awtla na nyime ha hoyi woni wala kinga kementa hay kembira ken sawra serenta sugu sereri arjana ri besu ma ike kallekan kembira ti ken sagari tiga nintan qowentan maganda sauranu angana diga angana munan saurana ya model be anyana kenyi ane munan paramparena ya degre be anyana kenyi kembrenga arno suko manten kawma me arjana sawani kenna ngale Allah hare na to kamana diga me ko arjana maankutu aga sage baga kamuni au kamana arjana maankutu sahaba nunda na to kamana diga me koni kenno qusui hod Allah hare tinne mano kisenga kama nanti arjanari ti sere worni alla nyaga arjanari nanti sogenya likira tikengana ya wati aka mangoti ni alla tiki alla hagra kenne ma benyanda tel ke ma mbaga harsawa awti ay nema kere ba te khati dinari ke golle sogenya tikemira ti sogenya likira tikenno usui iwoyilin sogoren kinai na sogoran ko e kenno usawa tipi anati kenno usui aw ko aw senunu nan qoro na kenno kusa jogare mbuni kenno kusa hatene nan jurmi na wara jogane nanti awa an so hombay tel ke man pagawa awti kedi haga kembrenga na la ren to ma keddiga me koni ne mano kisse na kama kenno kusa guburnga arabu yugo girdan sigi ata la ren dangan atiyeli singo arjana doa ti sinya likera sigo ngoni tel ke on kitena arjana doa Allah arenti tele antamba kawa anganaro arjana
siyo aya khutuma da wantewti ya khutuma ya khutu dumbe kembrenga kambu hiliwai ango seta kama au kambini tanga nandiga arjana no kobe gana lingana au kambini tanga nandiga no tieli kenta ambakawa atiken na lira kengi baka kenga ya bane gupringe tana girnan sigi kenga te Allah harenda tieli nyongomenta arjana ruwa ti nyongomenya likira tieli nyongomenta arjana ruwa ti nyongomenya likira kenna usalla haren kati tieli antambakawa arjana none Allah na nyongome wodda waranda aya kutuma kambe ngai au kambini tanga tieli kenta ambaka kenga ati kengi baka kembere na hime gati Allah harenga ti ne manu kisiga kama nanti sere woni Allah nyaga ni to arjana re nanti sohenya lira kenno kusui guburunge arabu yo girna sigi atala arenda ati serebe go ni kentir ne yare tanga na sege tanga ina qurasiran kenya ni walma madina lansaru madina kenya tanga ina qurasiran kenya walma madina kenya paske tukunya tenunga beni wasohena li kunyara tikembale tangaro arjanari tela mani munun soema ti soeni tambiai kinga ya bana la are munye amunye asoyi iwo ke diame honne kembrenga kenna hal hokana ra koy kenno koy badange ko khana girnan sigi atala are na tille men yalle kirare tele lemme wa arjanaro aka koni nanti lenkite inda arjanari kembrenga akenda ala arantini tille men yalle kira tele lemme wo kitena arjanaro kenno ko sala harente tikinga nan kanu koni tikinga nan kanu aronya na arjana no ni lenkite ni agana ro amunu lenkite kala harente tikinga nan kanu ti khati no ngute ndo sare aw lemen qore ta sonya na batibane ni kinga nan kanu pase ati arjana no walahum fiha ma tashtahun ti honya o aga daga ne arjana ri agara ken kanu angara ho kanu arjana ri kengonya nanda arjana dungo kemrati la maqtu'atin wala mamnu'a kunne manu inta kutini wa inta akabanai angara himbe mundu inta kabana anyanya nantanda Allah nya hoygo arjana Allah makenya nda ay kenta yana wa nema be hay khana anta kutini ananno daiman juma su ho kapai juma su a debloke ne ho kapai haramporenga ho kapa inne manga kemrenga timalinga be ho kapai epi yoki kurumba kemo baka juma su kemrenga o duwa nyanyana o tini ya rabbi yel Allah gano kahu arjanna ta'anuwa ti ime hinenga o golle ke hele ime hinne na sawunya sisa sire Allah hinenga he anta har arjanna kasamu go jangon nar Allah hinenya go siga ngon arjanna na sawunya Allah kute ngoro bangin sui awo kane awo halle awo tayenga awo nugenga o sey men ta kari walla kutana lahalan su ko manten kama na sabunya watinga bono nan ken nivo be kemra o duwa nyana o wana goli nebeya o wono seko nebeya salama oni Allah mpinoi noronde arjana tikina kemra nga misan singa bo arjana maangutu harsa akutenga ben ka o lengi khale ke signi ra laga na dungate kotatana arjana maangutu o dangini tai na kuten saw ataronga mo duwa nyana otini Allahumma ya farj al-hammi ويا كاشف الغم ويا مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة وارحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.